Lengingakusho ngaNkulunkulu ukuthi tindlela takhe tiphakeme kunetetfu. Ngeke ngize ngithi kuze utophumelela kufuneka uzile emalanga lasikhombisa, ngoba labanye sebazilile emalanga lasikhombisa kumbe kwabonakala kungakendeki lutho. Futhi ngeke ngize ngithi thandaza entsabeni noma thandaza emfuleni. Ngeke ngithi thandaza busuku bonke noma thandaza imini yonke. Kepha ngingasho ukuthi uma uzila, uma uthandaza, uma unikela, kungendeka uhlangane naye uNkulunkulu ngandlela thite kuleto tento leto. Kepha khumbula, tindlela takhe tiphakeme. Unato tindlela letinsha la ungamthola khona. Nasi singwa selusuku sakavuka udle sawubona sihlobo sami. Engabe unjani? Angikuhlephulele singwa utofuthumala futhi utothola emandla alelanga. Mateyu sahluko 13 la nguhlephulela khona. Livesi laka 45 na 46. Futhi umbuso welizulu ufanana nemthengi labefuna ematshe laligugu lelikhulu. Wathi kube alithole lelinye lawo lelalidule kakhulu. Wase uyahamba wayawuthengisa ngako konke lanako. Wabuyela wayawulithenga. Kube bengingaba nesihloko bengidawuthi kuthola lokungcono kakhulu empilweni. Finding the very best for life. Uma utawuthola impumelelo lesengakatholwa ngilabanye, yenda lokungakaze kwentiwa ngilabanye. Uma ufuna kuthola lokusengakatholwa ngulabanye, hamba ngendlela lobonako ukuthi cha, le ndlela kusede loyihambile leni, ngobe wahamba ngendlela leseyivulekile lebonakalako ukuthi bani bahlale bahamba la. Lebe kungaba khona kuleyo ndlela kusho ukuthi sebakutholile. Uma ngabe utawukwenta tintfo ngoba labanye batendile, uma utawuthandaza ngendlela labanye labathandaze ngayo bathola lokutsite, yati ukuthi kungendeka leyo ndlela sebayihambile bakuthola loku bewungakuthola wena. Bekungaba njani uthi Nkosi ngifundzise tindlela takho, ngoba tindlela taNkulunkulu tiyinsha njalo. Noma uthi ngifundzise tindlela tala embusweni, ngoba lapha kukhulunywa ngembuso welizulu. Kuthi ufanana nematshe laligugu lelikhulu kakhulu. Nangu umuntu kuthiwa wahamba ayawufuna. Kuze ate uthola lokusha wafuna. Bonakala usemkhankasweni wekufuna, ngoba kude lothola ahleti. Kude lokusha lokuthola uhamba ngendlela lehanjwe ngulabanye. Nase katholileke wabe suyacathanisa. Wase uyabona, uyakhetha ukuthi ngukuphi lokumcoka nyalo. Ngulokusha lelitshe leligugu noma ngilokudzala lengisolo nginako. Ma utawuthola lokusha kumele ulungele kulahlekelwa ngulokudzala. Ma utawuthola lokungcono empilweni kumele uvume kulahlekelwa yimpilo loyetayele yakatseni. Welulele tandla takho kuloku lokusha. Kungendeka kube buhlungu, kube matima, kwehlukana nento bese uyetayele. Kepha kuze ubambe lokusha kumele ukhethe kwehlukana nalokutsala. Khona utawuthola the best for your life.
Amen.